napraviti nešto, ali ponavljam opet Sarajevo. Moram reći da smo ipak i mi pokazali jednu fudbalsko znanje, jednu finu predstavu, odigrali jednu kvalitetnu utakmicu i nadamo se da ćemo to učiniti i sada u srijedu. Naravno, opet ponavljam, ekipa Sarajeva je favorit i u ovoj utakmici, ali bez obzira na to, stvari se opet najbolje dešavaju i odigravaju na terenu. U subotu poslije utakmice sa Novim Travnikom, da je nama bilo lakše igrati protiv Sarajeva, jer mi radimo i sve činimo i u toku trenažnog rada da igramo bez obzira o kojem se protivniku radi. Naravno, ima protivnika koji vole da igraju, hoće da igraju kao što je ekipa Sarajeva, a ima protivnika koji ne žele da igraju, nego da možda se i posluže drugim stvarima. Ekipa Sarajeva, to je jedna od najboljih ekipa u Bosni i Hercegovini, ali mislim da možemo igrati egal utakmicu na našem stadionu na Piroti, pred svojim navijačima. Imamo negativan rezultat od 2:0, ali ako na vrijeme postignemo pogodak, sve je moguće. Sigurno da smo svi svjesni moći Sarajeva, ali znamo tako i njihove loše strane. Potrudit ćemo se da iskoristimo svoje prilike i da zabijemo rani pogodak. Ako se ispoštuje dogovor s učionice, mislim da je rezultat ne bi trebao izostati.